roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera kababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hituruje kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa n'ahandi Asia ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788990576. Yes, reka nongere rero mbasuhuze cyane, mbifurize gukomeza kugubwa neza, mbifurize igicamusi cyiza kuri mwe abadukurikiye masaha nyuma ya saa sita, hanyuma kandi nifurize umugoroba mwiza kuri mwe mudukurikiye muri mu masaha y'umugoroba, na nifurize kandi igitondo cyiza kubadukurikiye ari mu masaha ya mu gitondo. Hanyuma muri aya masaha tugarutse muri wa mwanya mukunda muri benshi cyane, n'umwanya rero tubagezaho amakuru ari update, na amakuru rero tugenda tugaruka n'umuntu nk'ibisanzwe muri uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyemera nkubwire ko muri amasaha n'ubundi ariho tugiye kuba tugaruka by'umwihariko ku rugamba rukomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, tutibanengagije n'abambari babo bakomeje kugenda babafasha mu by'ukuri muri imirwano bahanganyemo n'umutwe wa M23. Hanyuma rero turaza kugaruka hano muri teritwari ya Warikare turebe uko ibintu bihagaze, noneho bisa naho urugamba rugiye kuba urugamba cyangwa se ibimenyetso by'urugamba ndetse rukomeye runari rwose rusana no kuza kuba urugamba rw'umuriro byatangiye gututumba. Turaza kugaruka hano muri Nyiragongo rero ahabereye imirwano ku munsi w'ejo, hanyuma tuze kubaha ripoti ya risasi na mageruwi mumenye ibyahabereye ku munsi w'ejo ndetse n'umusaruro wavuyemo kuri kote ya M23. Turaza gusimukira no muri Sida Kivu naho turebe uko ibintu bimeze, tuze guca no mu bindi bice byose yaba hano muri za Uvira naho tubabwire uko bubyutse cyangwa uko byabyutse kuri uyu munsi. Hanyuma tuze guca no hirya no hino, yewe tunaze gusimbukira no muri ya makuru yo muri aka karere k'ibiyaga bigari ayo twita ngo ni politique na diplomasi, aho tuze kuba turi kumwe na Vincent ku murongo wa telefone tugenda tubagezaho icyo bita idonido. Nguko rero uko ikiganiro cyacu kigiye kuba kimeze, reka ahubwo amakuru yacu tudatinze duhite tuyatangira, duhite tuyinjiramo kandi tuyahere hano muri Warikare, kuko ndabona hano muri Warikare ariho nifuza rwose ko twahera, bitewe nuko ndabona Warikare ariyo irimo amakuru menshi cyane. Turagaruka hano muri Warikare ku munsi w'ejo habereye imirwano, ngira ngo ni imirwano ku munsi waniwe mu masaha y'umugoroba. Mu kiganiro cyarangiye nibwo nabwiraga ko ejo habayeho ikintu bita gusharinga, bakoreshaga ikintu cyitwa sharing. Narababwiye ntihari ya hantu bakoreshaga sharing nizo zari ziri kuvuza ubuha ku munsi w'ejo, ndetse bakanohereza za ndege zitagira abashoferi bita drone zikanekaho M23 iri zikarasa, zarangiza noneho izindi zigafata amafoto zigahereza bari kuri sharing cyangwa se ari gukoresha char de combat bagasharinga muri ibyo bice M23 irimo. Nababwiye ko urugamba bishoboka cyane ko rurimo n'ingabo z'Ababiligi. Ntabwira ni uko byaba kose bitewe n'amakuru tumaze iminsi turi gucakira cyangwa se turi gukurura turi gukabuta, ahangaha birashoboka kuba harimo ingabo z'Ababiligi. Kera kivuka habaye rero Ababiligi baje kwivamo, nabo bagaragaza ko hari abasirikare babo mu buryo batazi ko babivuzemo cyangwa se basa naho nava ko basaga no bashatse kubihakana, ariko baza gushyiramo ijambo rituma ahubwo bigaragara ko ari bari mu ntambara hano muri iki gice cyangwa se hano muri iyi teritwari ya Warikare. Birashoboka no mu bindi bice byose kuba ndetse banarimo. Nk'uko rero amakuru abivuga,
cyangwa se ibimenyetso simusiga biri kugaragaza ko aha hantu hagiye kubera intambara ikomeye cyane. Byose mugiye kubyumva, ariko by'umwihariko mbere ya byose reka manze mabwire ko imirwano ku munsi w'ejo yabereye ahantu bita ngo ni Kampala, ni mu gace kitwa Kampala. Aka gace kitwa Kampala ngo kari mu birometero 8 na santere ya Walikale, ariko kakaba kari mu nzira igana za Bukavu, iva hano Walikale ijya za Bukavu. Buriya iyi ni nayo ya nzira zawa zarendo twavuze ziri muri Kauzi Biega. Aha rero ni muri ya parike, buriya naho zanyuze zerekeza hariya, zimwe ziri kurwana hano za Katana, kuko hano hari inzira ngo hari umuhanda hano za Kampala muri aka gace bita Kampala kari hano muri Walikale, ngo niho hari umuhanda werekeza hano muri za Bukavu. Usibye kuba hari umuhanda, ngo hari n'umugezi bita ngo ni Ruwowo. Uyu mugezi witwa Ruwowo rero ngo ukaba uturuka hano muri Kauzi Biega, muri ya parike bita Kauzi Biega, ariko ukaroha ahantu bita ngo ni Rowa. Uwo mugezi ukaroha muri iki cyuzi nyine kinini cyitwa ngo ni Rowa, nicyo aya mazi cyangwa se uyu mugezi witwa ngo ni Ruwowo uturuka muri Kauzi Biega niho uturutsa, cyangwa se niho uturuka ugasuka. Hanyuma rero urumva ko hano ku munsi w'ejo niho umuriro wakaga, niho habereye intambara ikomeye cyane. Uru rugamba rero buriya tunaramutse tuvuze ko n'ubundi birwari rufitwemo uruhare cyangwa se ukuboko kubirigi kwari kurimo, ntago twaba tubeshe. Kubera iki impamvu tutaba tubeshe nuko tuzi ko ari rwo rwatanze inkunga ya drone ziri kwifashishwa hara ku rugamba. Ikindi rukaba bwaragize gutya, yewe bukanashiraho bunatanga icyo twakwita inkunga y'amafaranga, ndetse ikirenze kuri cyo bamaze no kwivamo rwose baritapagura, bagaragaza ko ari n'ingabo zabo ziri hano mu by'ukuri zamaze kugera hano za Kisangani. So rero ibi byose nimenyetso simusiga bigaragaza iki? Bigaragaza ko ababirigi nabo bari kugira uruhare mu ntambara iri hariya muri aka gace ka Kisangani. Twihuse cyane rero sasa, reka dukomeze n'andi makuru. Turacyari muri akise hano ya Walikale, niho tukiri kugenda tugaruka tureba andi makuru ahavuga. Ibimenyetso bigaragaza ko hano muri Walikale hagiye kuba urugamba rukomeye cyane, ibimenyetso simusiga. Icyambere, murabyibuka minsi yashize mbabwira cyangwa se 23 ikomeza kugenda yigarura uduce hano muri Walikale, harimo hano za Kibuwa, harimo hano za Mobi, harimo yewe na za hano Nyabyono n'utundi duce turimo hariya indani. Muribuka ko nababwiye ko bakigera hano abantu bita za Mobi, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abambari bazo bose barahunze bava hano muri iyi santere cyangwa se bava muri bice bya Walikale, berekeza bari guhunga bagenda rwose berekeza za Kisangani. Icyo gihe ndetse amakuru yavaga hariya yatubwiraga ko ngo bahunze amazu yose n'amabutiki yose ari ku muhanda bagenda basahura, ndetse ngo abaturage bavuga ati ko ari mutumereye nabe, bati mujye mumenya ko natwe tudahembwa, tumaze amezi runaka tudahembwa. Ariko nyuma y'uko 23 itangaje ko igiye gusubira inyuma cyangwa se yatangiye gusubira inyuma iri kuva muri Walikale, abantu bumvishe 23 gwiti nto tugisubiye inyuma birarangiye. Nahoze numva ijambo umuvugizi wa M23 wa AFC wungirije ubwo ni Barinda Oscar avuga ukuntu rwose ngo bari batangiye kwimura ibirindiro byabo, ibirindiro bimwe babivuye basigaje abanyuma ngo bari bagiye gutwara imizigo ngo babagabaho ibitero. Abantu bashaka ngo namarira y'ingona ngo nukwiriza. Ariko reka nkubwire ko ikimenyetso kinyereka ko biriya bintu ari byo nahise nkibona, kuko aba basirikare bose bari barahunze cyangwa se baramaze kwirukankira ahantu bita za Kisangani. Aba basirikare ba FARDC ndetse n'abambari babo bose ubu tuvugana bamaze ko bagaruka bari hano muri Walikale, nimwe bari kubarizwa. Bivuze ngo M23 mu gice kimwe nabo bari mu kindi gice. Ariyo mpamvu uri kumva hano za Kampala ku munsi w'ejo habereye urugamba, none urugamba rwo hasi ku butaka, imbona nkubone hande twita ngo ni muri front line cyangwa se aho biri mu mirongo y'urugamba, bari ku mirongo kuri fro y'urugamba, bari kumwe nyine ku mirongo y'urugamba. So rero ejo rwa rugamba rukomeye cyane, ndetse urugamba rw'amagasa. Nkuko amakuru atugezeho muri iki gitondo cya karekare cyo kuri uyu munsi wa tariki 27 umwaka wa 2025 hano kuri Jeune Official aratubwira ko mu by'ukuri
arimo aratubwira ko ingabo za FARDC zari zahunze zerekeza iriya muri za Kisangani niyo zari zamaze kugera, ubu tuvugana zamaze kugaruka, aho ubu zose force zabo za mbere ziri ahantu bita ngo ni Boboro. Force za mbere za FARDC ndetse n'abambari bazo bari ahantu bita ngo ni Boboro, niho abanyuma bari. Noneho bakumanukiye kugira ngo umenye ko bari seriye. Ubwo urumva ntago bari bonyine, ninzajya ngo ba FARDC cyangwa se coalition muzajye muhita mwumva ko n'ababirigi birashoboka ko barimo. FDLR mwangiza ushiremo na Wazalendo, yewe ushiremo n'ingabo z'abarundi kuko hari zagiye zihunga hano muri za Masisi, ntizifata icyerekezo cyo kuzijyana hano muri Sud Kivu, ahubwo zikajya hehe, ahubwo zigahita zikomereza iyo hirya nyine muri za Warikare, iyo ngiyo zigakomeza kugendana nabo ba FDLR. So abarona bo birashoboka cyane kuba bahari, ndetse n'indi mitwe twaje intwaro yose ikomeje kugenda ibafasha mu guhangana n'uyu mutwe M23. Hanyuma amakuru yandi akatubwira ko ngo etat majoro yabo bamaze ko bayishinga ahantu bita Mubi. Muri make icyo bisobanuye, niba bamaze gushyira etat majoro yabo muri Mubi, aka gace twari tuzi ko Mubi iri mu maboko ya M23 kuko murabyibuka ko yari yakigaruriye mbere yuko itangaza gusubira inyuma. Bivuze ngo aka gace kitwa Mubi nako M23 yari yakavuyemo muri cyagiye yari yatangiye gusubira inyuma, noneho mu kukavamo kwabo urumva ko izi ngabo zahise zikinjiramo, zari zamaze kukakaba. Ari nayo mpamvu binashoboka cyane ko M23 yaravuze iti no gusubira inyuma turabiretse, kuko bari kuva mu duce bagahita batwinjiramo, cyangwa se izi ngabo zigahita tujyamo, ndetse zanamara no kutujyamo zigatangira kubarasa. Ntimuzagere rero ngo M23 ko yarakoze biriya mu by'ukuri byo kwa ngo bahagaritse gusubira inyuma, mugire ngo nabaswa. Hari ukuntu utekereza ukavuga uti imbaraga twakoresheje tuhafata, uko by'abakoso bahanganye nabo barasa amasasu ntabwo ari amashaza, abashobora kuba barahatikire cyangwa se barahasize ubuzima, abandi bakanakomereka. So rero kuvuga ngo barahavuye, uko bahavuye iza leta zongera kwitsindagiramo, kandi noneho nibyo bifuza kugira ngo bagereho bitari kugenda bigerwaho. Hari risk yo kuvuga ngo ejo n'ubundi tuzongera dukenere kuhafata, nituhafata bizadusaba kuhafata n'ubundi turimo kurwana, kandi turwana hari abandi dushobora kuhakomerekeshereza, abandi bakahaburira ubuzima. So rero ntibashobora no kuba wenda batanarashweho icyo gihe, ariko iyo mibare yose bakayizamo, barangiza bagasanga bitari ngombwa ko bava muri ibi bice. Ariyo mpamvu bahise bavuga bisubiraho igitekerezo bari bazanye cyo kuvuga ngo bagiye gusubira inyuma, bagishyira quelque part, bagishyira ku ruhande pe, kandi rwose urumva ko birumvikana. So ngibyo rero uko bimeze. Ubwo etat major yabo bamaze kwishyira aha hantu bita ngo ni Mubi. Ubwo bivuze already ko Mubi irimo ingabo za leta cyangwa se coalition iri kurwana ku butegetsi bw'Kinshasa. Mubi twabonye ko irimo n'ikibuga cy'indege cya Kigoma, niba nibuka neza. Oya, Kigoma iri hano usotse Warikare centre, ntago wakagezeyo. Gusa hari muri Mubi naho harimo ikibuga cy'indege, nuko ntibuka izina ryacyo, keretse nsubiye muri archive nkareba aho nari nabyanditse. Ariko iyi Mubi nayo irimo ikibuga cy'indege, iyi Mubi irimo ikibuga cy'indege kirimo. Ubwo nabo bafite ikibuga cy'indege, bivuze iki? Bivuze ko nabo bari kubona aho ibikoresho byabo rwose abigwisha, cyangwa se donc n'utuyerodrome. So M23 ikagenzura iki cya Kigoma, FARDC ikagenzura icyo kindi kibuga bita ngo ni biki ndakibagiwe cyane, ariko munyihangane ndaza kukibibutsa mu masaha ari imbere. Nguko ngayo niko bimeze. So aha rero naho turahavuye, etat major yabo iri Mubi. Noneho igipolisi nacyo cyamaze kuza, cyamaze gushyira etat major ahantu bita ngo ni Biruwe. Bivuze ngo aha muri Biruwe ni naho buriya n'abaturage bari, kuko murabizi ko polisi iba iri ahantu hanini cyane, ikunda kuba ihagarariye cyangwa se ishingiye ahantu hari abaturage. Polisi ikunze kuba deployinze cyangwa se iri mu baturage, kuko ni nabo ikorera, nkuko yo biba bivugwa ko rwose igomba gukurikirana ibisambo n'iki byose, abitwaye nabi, ubuzima bwabo, iby'abantu n'ibyo ngibyo. Niyo mpamvu rero bamaze gushyira etat major hano bita ngo ni Biruwe,
aha muri Biruwe rero ubwo ugahita wumva ko ni naho hari ingabo n'ubundi cyangwa se naho hari abaturage n'ubundi bose baba bahunze mu bice bigiye bitandukanye hano muri Warikare bose niho baherereye kuko urumva ko polisi nibo irimo iragenda icungira umutekano. Tuve muri teritwari ya Warikare rero tumanuke duhite twerekeza hano n'ubundi muri Nyiragongo turebe uko akazi ku munsi w'ejo mu 23 yakoze, turebe icyo bita ripoti ya Resasi na Mageruhi. Nkuru zitera icyaka mw'abantu mwe kudondogora cyangwa se gusobekeranya amagambo nka rwose ukayaripura gutyo ukayatondekanya nabyo hari ukuntu bigira gutya bigatera umuntu icyaka. Niyo mpamvu tuba tunashimira cyane abantu bamwe babigizemo uruhare kugira ngo amazi aboneke n'utundi twinshi tugiye dutandukanye kuko usibye n'icyaka n'inzara iraza. Twagera hano muri Nyiragongo ku munsi w'ejo twababwiye urugamba rwahabereye, urugamba rukarwa rugamba rukomeye cyane, tubabwira uburyo cye 23 yarashe FDLR yarimo irikusanyirizamo hariya itegereje ngo ko bayihago ahedi yuko izi ngabo zigiye gutangira kwatakira M23 mu bice bigiye bitandukanye ndetse bakatakira icyarimwe. Nayo ngo yari yiteguye guhita itarumanuka hano za Kibumba, hano muri Kibumba ikamanuka impaka itangije urugamba mu mujyi wa Goma. M23 nabwiye ko yari yashize ishare de combat zaba ahantu bitango ni kumuja, hari ishare de combat hitwa Rusayo ndetse hari bitango ni ku Gisheke hafi naho bitango ni Kirimanyoka, basheringa iyo hejuru muri icyo kirunga cya Nyiragongo ahantu n'ubundi iyi FDLR yari ifite ibirindiro. Iyi operation nayigarutse mu kiganiro cyane mugoroba yo ntabwo ndi bugaruke ngo nsubire detail kamwe ku kandi kuko abantu musanzwe mudukurikira murabizi uko nabibabwiye cyangwa se uko nabatangarije aya makuru. Amakuru mashya rero atugezeho muri iki gitondo cyo ku munsi wo kwa kane tariki 27 z'ukwezi kwa gatatu 2025 aremeza ko M23 nyuma yuko yaririmo irasheringa muribuka ko nabwiye ko hari advance pata nazo zari zamanutse hariya zagiye kugira ngo zikoreshe iyo ibishoboka zibarase zinabegereye hatagira ucika. Mu makuru mfite rero nuko ngo zabagezemo ku munsi w'ejo, hanyuma ngo zibakuramo abagera ku 8 zahise zibakuramo. Zimaze gukuramo abagera ku 8 rero ntago byagarukiye, abagera kuri 3 bari bakomerekejwe nyine nirirasa cyangwa se no kuguhangana. Aba bahise bacakirwa ari bazima. Muri make ni matekwa M23 gusa sindamenya niba harimo abagize cyangwa se muri babandi n'ubundi barukukoma kuko urabizi nibo basigayemo hari muri biriya birunga babandi basize bakoze genocide hano mu Rwanda, benshi nibo bari banze binange bakagumamo hari mu birunga. Hagize aba bafashwe rero ari abintu twajya kubona tukabona ejo bundi baduhereje abandi nabo tukabamanukana cyangwa se bakabahereza u Rwanda hari kuri la Corniche Grande Barriere. Niba nta nabo kandi ubwo nyine abafashwe bagatanga amakuru nyine ariko ibyo ari byo byose bagomba kubareka kubohereza mu Rwanda. So abagera kuri 3 bafashwe matekwa, abandi 8 bose bahasiga ubuzima, ubwo abandi bo bashwe kuye babangiye ingata nyine baracika, ubwo nicyo bisobanuye. So nuko rero ejo byagenze ngo hari utundi dutwaro duke ngo bari bamaze iminsi ari gukusanya cyangwa se akandi kaamura bari bafite kagombaga kuzabafasha bari kurasana muri uyu mujyi wa Goma. Ubu tuvugana rero nako M23 ikaba yamaze kugira yamaze kugafata cyangwa se rwose yamaze kukageramo. Ariko ikintu gitangaje nuko ngo basanze ngari utubunda dushaje, amasasu ngo bamaze kubereka ngahantu ngo FDL ngo amasasu yango ikunda kuyataba hasi kugira ngo abe amagugu. Harayo rero bagiye berekana bakayataburura, nabonye rwose ashaje yarazanye umugese. Donc urumva ko hariya bari gutegura ikintu kidasanzwe cyangwa se urugamba rwarundi rw'inkundura, ariko byaje kurangira nyine M23 iruburijwemo. Ni nyuma yuko harabo yari yafashe matekwa baje guhaha abariro batanga amakuru yaho izi FDL ingenzi zabo ziri, binatuma ndetse bibyara umusaruro kuko M23 yahise ibataka rwose yifashishije aya makuru yari ikuye muri abangaba bari maze gucakira, ariko bigizwemo uruhare n'abaturage bavuze bati aba baje guhaha baje muri risoko naba FDL.
urumva ko rero abaturage nabo batangiye kugira ute kugenda birindira cyangwa se bubahiriza ibigendanye no kurinda umutekano. Dusimbukira rero hano muri teritwari cyangwa se hano muri Sud Kivu, aha naho haberaga isibaniro ku munsi w'ejo hano muri aka gace, hano mu gace kari hano muri Katana. Imbone yacu cyangwa se isoko yacu iri hariya ivuga ko ngo Wazalendo ngejo ngo bari kurwana ngo nk'abihanduza cumu badashaka kurekura, ariko kurwana badashaka kurekura kwabo ngo bikabibagiza ko ari abasivile nta kosi nini na rimwe bigeze bakora rya gisirikare, usibye ko barabeshwe bagahabaga ibikoresho n'iki byose bakabwirwa ko ngo bagiye kurwana. Hano hari ijambo nahoze numva ry'umuntu arimo arababwira atari ko mwigeze hari umwana wa Gisekedi mwigeze mubona ajya mu rugamba ngo ni Umuzalendo, uwa Justin Bitakwira wirirwa ababwira ngo mufate intwaro mujye kurwana. Wumvisha hari umwana wa Justin Bitakwira wigeze ajya ku rugamba? Ubwo ni byinshi yagendaga babwira ngo abwirwa benshi akumva beneyo, ariko nyine ibiti babivuniye mu matwi. So aba rero ngejo bahatikira ari benshi cyane ngo bari kwiyahura ngo na ya miti yabirakora ku buryo ngo amasteri bapanze steri hafi y'Abazalendo bagera hafi mu 100 bahasize ubuzima bari kurwana ngo kugira ngo barebe ko M23 itafata aka gace ka Katana. So hanyuma reka mubanze mwumve gato iki giswahire cy'uyu mugabo ukuntu rwose yanengaga ubutegetsi bw'Ikishasa, bagavugaga ko ngo bugomba kugira ute ngo bugomba rwose ngo kwirukankana M23 ngo nibura bakigarurira ibice byose M23 yafashe. We ese yabivuze hiki? Umva ukuntu yabasetsa arabwira ati iyo babaturukanye koko murahayobewe, atafata za Nyanzare bakagera he byose ntago murahibagiwe. Umva. Lakini kweli kabisa ataha uko na shida mrefu sana, ati muri nibibazo mpaka leo amuyarizika na mpaka leo hamuyalizika kweli. Sasa ile uzalendo kuanzia Ruchuru, kuanzia chanzo, toka chanzo kuingia Bunagana Ruchuru, Rumangabo Kibumba bakafungia pale. Aho hose niho babafatiye baje sasa kufungula Kalengera ti park yote Tongo. Tongo ti Bwiza Kichanga. Bakafungia pale. Bakafungula pro. Mabenga Busendo. Ahari kuvuga ngo bafungiraga rero nahane kuvuga ati babakuye hose barangije bafungiye hano Kichanga, barangije barongera barafungura baragenda Mabenga ati yeso za Busendo na he hose ati barangije bafungira. Uyu Mutaramu rwose yararwanarije pe, yararwanarije n'intara ibonye mu kwanariza urugamba. Rwindi ti Kabasha Kanyabayonga Kibirizi kama uko nafuata wewe mwenyewe uko nasema ile maneno ati none mwe muravuga ibintu murabesha ngo mugiye kugaba. Bakabambia eti warudi nyuma, bakababwira ngo basubire inyuma, amani patikane na maongezi ikue. Siku ya Yase wakarudia nyuma, abatabaye Yase Wazalendo mukaenda mukakaba fasi kwenye Abazalendo mugahita ngo mukaba ya myanya yose bari barimo. Mwisho bakabapiga tena ati nyuma barongera barabakubita Kiroriro Mushaki barabakubita za Kiroriro Mushaki Bujumbura. Ati hari Mushaki hari n'ingabo za Bujumbura Ndayishimiye bari kimbia wakamenya sana, barazikimbiza barazikubita ziteka bagera za Mweso baragenda za kama unajua hiyo fasi mimi sijui. Wakapiga Zeteme. Kutoka Zeteme wakaingia Ruve Nyanzare, wakakutana na wenye walikuwa wametoka Kififi, Bambo, Machibingu ti Munyanzare Masomikivu. Aho hose barahanye. Wazalendo mlikuwa kufro. Ngo Abazalendo muri ku rugamba muri Kimoka. Bafungira Sake Kimoka. Zenye zilikuwa Sake mlikuwa mnazishua. Ati bijya abanyu bafungia Ishasha ya Minova, si Ishasha ya Ruchuru. Ishasha ya Minova. Ati bizashasha ya Minova wanapiga Manyabibwe, bagera za Nyabibwe bagera za Minova. Sasa amuyarizika kabisa. Ati none muri mpaka leo amuyarizika. Sasa ile uzalendo yenu
ya kuua wa ndugu zenu, uzalendo ya kuua ba mama yenu ni uzalendo gani? Kuna jinsi banabadanganya banawafrape nyinyi muko biwerewe. Ati abazalendo muri kwica ababyeyi banyu muri bikora muri aba muri biwerewere asombe. Ati bari kubaha imbunda ya nyogo na maya mchere ariko nini jo bale ba portisi banabadanganya seni bafumu atara abapolitiki ari kubabe marizi manavalisha mahirizi mu kiuno eti mwende kufuro amutakufa unakufa sabu nyengerere muko biwerewere mutapata akili ariko besha ntago murato abazi mukanyuza mu kibuno na heho Zalendo nikuulize sasa unisikie kaba barasamuka mtoto wa Kisekete mwenyeko mwele uzalendo ni nani? Wabonye umuhungu wa Kisekete ro muzalendo mwenyeko ndani ni nani? Muko biwerewere sana na mpaka leo amuyatambua muone kwa umbali kabisa. Hadi saro bitakwira uwo nguwo rwose uko wabwira ngo muje ku rugamba mwengeze mubo Zalendo benye muko munatumika na FDLR. Ati murimo murakorana na FDLR benye bashaka uwa watu na kumaliza watu. Ata babisha abantu bamaza abantu ba FDLR waka munakula watu munawachoma munawachinja murabica murabachoma murabarya paka leo amuyarizika kanu Yesu. Sasa leo hii mnaanza kufrape patoto ya watu, mnaonyesha mnafanya je kuita abantu katana murababeshi biki juu franga zitoke Kishasa eti muko mnapigana muko mnawisha watoto yenu juu mupate franga muko mnasacrifier damu ya watoto ya Bakongomani. Ati barabaha amafaranga turutse Kishasa mwarangiza mukaja nisikia kwa hiyo audio mukamate silaha muwe zile nyankara kata zenye ziko zinabawushisha. Ati mfatike mnakula pesa banabawushisha franga nyinyi amuyue mnaenda kumwanga kama na wawia kule franga ziko ona bitakwira simulisema kama liko ya Uvira alibafanyizia nini bitakwira na frapper l'etat banapatia mamilioni anakuwa wewe anakupatia $10. Ati bitakwira mu mamilioni menshi y'amafaranga hano mu dukurikisha. Ati yaza kagenda baha $10 kuri muzalendo za baberge siko zinakuya kubaua nyinyi. Ati zimbunda z'ababirigi ati zinde kubaua zirimo ziraza zije kwica mwewe ka Belgique izi Kisekete njana analeta ba Belgique kuya kuua Bakongomani. Abanza kwica Bakongomani ya kurunguza mingini yenu yenye mulisha jijengea mu ngufu zenu kuya kurunguza manyumba zenu. Kani imagine mutapata akili siku gani? Muzalendo mwenyewe anaweza kanisikia hapo akili anaweza kusikia hapa na report kwa AFC M23 niwaambie ukweli muone kwa umbali ona jinsi ba Burundi bako banakuwa kubaua kubadanganya mnakufa juu ya nini balipanda makariere kuyapatia ba Burundi kariere zilikuwa Masisi Rubaya. Unafikiri ba Burundi baingia Mkongo kukuburi ni bonafisi yenye bako ndani wanabonifisia ndani banapatia matiere. South Africa ni vile Marawi ni vile ona bale bawaje na benye balikuwa balifanyaka vitu gani simone kwa umbali nyinyi wa Kongomani abo babirigi ati abo ba Wegina abo ba South Africa abo barundi bari gukora ibiki hano muri Kongo ari gukora ibiki turuziwa saa mafugo wacha ni achiapa kama muone mbali mutaisha mutakumbukaka nyuma simwambie Kisekete arete watoto wake naye mumbaone mufuro. Mugabo hano urumva rwose yari yarakaye yisize insenda yarakaye mu buryo budasanzwe nguko rero uko uyu mugabo rwose yabivugaga ati babafatanya ibice byinshi ati none mwe muri ibyo ngibyo jete bitakwira baramuha amafaranga amamiliyari n'amamiliyari akaza buri muzalendo akamutera $5 hari n'abatayabona ahubwo iki nacyo akabaye ukimenya ko hari n'abatabona n'ay'icumi abagenda 5 hari n'abagenda hayo $10 yarangiza akabaha n'imbunda akabwa ati mwe mugende murasejo ubundi muzajya mu gisirikare ati kandi muzamura abantu bakomeye byahe byo kaja. Waramutse neza Vincent? Allo waramutse neza Vincent? Waramutse reka twongere tukwifurize igitondo cyiza.
Rakoze cyane kuri twese kandi. aha nguhamagaye rero n'ubundi nk'ibisanzwe urabizi ko muri amasaha tuba turi mu kiganiro already rero twamaze kuba twinjira ariko nkaba nifuza ko amakuru yacu agiye kugera n'ubundi agaruka n'ubundi nk'ibisanzwe muri aka karere k'ibiyaga bigari ndagira ngo rero duhite twinjira amakuru mu buryo burambuye tugezeho amakuru waduteguriye. Nibyo fayita umwanya w'amakuru ya mu gitondo nk'uko dusanzwe ubundi tugeza ku bakunzi bacu amakuru atandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru yacu turahera ku mubano w'Uburusiya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko bigaragaramo kujarajara kwa Perezida Tshisekedi kubera ko none arajya muri Amerika, ijyaje mu Burusiya, ijyaje mu bindi bihugu by'Abarabu. Ndabona harimo mu guhuzagurika mu mibanire n'ibihugu aho agenda abyizeza mu y'agaciro abwira Amerika ati nimuze mu y'agaciro mumfashe kurwanya M23 ajye mu Bashinwa ajye mu Barusiya ugasanga na Amerika niyo mpamvu imutenguha rimwe na rimwe ugasanga isoti yaguye mu ishishi. Aha rero biravugwa yuko umudepite akaba n'intumwa yihariye ya Perezida Vladimir Putin Sergei Rivoyimini ko azaza gusura Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagasinyira n'amasezerano yerekeranye n'iby'igisirikare hagati ya Moscow ndetse na Kinshasa. Kabona aya masezerano nta kindi agamije kuba Kinshasa nyine yabona imbaraga za gisirikare kugira ngo irebe yuko yabasha guhangana n'umutwe wa M23 wabakubise ifuro ukabambura imijyi ikomeye cyane yo muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Kandi ikaba inakomeje kubambura n'utundi duce dutandukanye aho ubona iri kwerekeza mu mujyi wa Uvira ndetse n'wa Kisangani naho utakwisa wakumva yuko M23 nayo ubambuye. Tshisekedi rero akaba nyine agiye kwakira intumwa nyuma y'uko yakiriye intumwa ya Amerika ariko akaza guhakana ko atari intumwa ya Amerika ko ari intumwa ya Sena kubera ko ibyo yaravuze byari bitandukanye no kwifuza kwe. Aha rero bikomeza nyine kugaragaza umugambi wo guhuzagurika no kutaba hamwe mu byerekeranye no gukemura ibibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane iby'umutekano, ibyo kurwanya ruswa, iby'imiyoborere myiza ndetse n'ibindi bidahwema kwigaragaza mu burasirazuba bwa Kongo cyane cyane. Nyuma y'uko n'ubundi dutangaje amakuru yerekeranye n'ingabo z'Ababiligi ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho zaje gufasha leta ya Kinshasa kurwanya M23. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ububiligi yemeye iby'aya makuru ngo yemeye ko ifite abasirikare da yemeye ko ifite abasirikare ivuga yuko ifite abasirikare mu gace ka Kindu ngo ko abo basirikare bamaze iminsi barahaje ariko ngo baje mu buryo bwa Union Européenne. Uyu minisitiri rero yabazwa mu by'ukuri ikigamijwe kohereza ingabo mu mwaka gace niba ari ukurwana na M23. Ntagire icyo abivugaho neza ariko ukabona ko nta kindi bigamije nyine ari ukugira ngo ayobye uburari avuga nyirizina yuko izi ngabo zaje nicyo zigamije. Agashaka kwerekana yuko izi ngabo zitaje mu butumwa bwihariye bw'Ababiligi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bavuga yuko ababyandika ari ugushaka gusebya igihugu cy'Ububiligi ndetse no guteza impagarara mu karere. We kuko avuga ngo ni abasirikare baje mu butumwa bwa Union Européenne ngo baje gutanga ibikoresho bitari bya gisirikare. Bari mu butumwa bwa Européenne se babwoherejwemo ngo nande? Kavuga yuko nyine ngo baje mu butumwa bwa Union Européenne ngo baje mu gutanga ibikoresho bitari bya gisirikare. Byabazwa ati ni gute abasirikare bajya gutanga ibikoresho bitari bya gisirikare kandi hari imiryango itandukanye yagakwiye kubiza gutanga ibyo bikoresho. Hari Croix Rouge, hari iyindi miryango itandukanye, hari Anabere, hari imiryango ishinzwe iterambere y'Ububiligi, hari imiryango ishinzwe iterambere bya Union Européenne. Kuki iyo miryango atari izana ibyo bikoresho?
bamubaza aho baherereye avuga yuko ngo baherereye muri Kindu. bari muri Kindu n'ubundi turabizi ko ari indege iri kuba deploying ko ari ikigo cya gisirikare kandi Ububiligi bwavuze ko bugiye gutangamo inkunga kugira ngo iki kigo cyagurwe ndetse na Union Européenne igatangamo indi nkunga. Ni gute muza mwitwikiriye umutaka wa Union Européenne kandi byaragaragaye yuko ibi bibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo mwabigizemo uruhare guhera ku gihe cy'abakoloni no kugera iyi saha M23 cyanganye n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ariko mukaba mushaka guhisha ukuboko kwanyu kandi kwaragaragaye. Avuga yuko ari amakuru y'ibihuha watangazwa n'abantu batandukanye ku mbuga nkoranyambaga, bamubaza impamvu yemera abasirikare n'abo yemera avuga ko ari abasirikare 6. baramubaza ati abasirikare 6 bo baje gute kandi hari abasivile bakwiye kuza muri ibyo bikorwa bya gisivile. Ati iminwa buri ibyo asobanura. Ubu kugera iyi saha rero ingabo z'Ababiligi bizi ko ziri muri Kindu no mu bice bitandukanye ziri gufatikanya n'ingabo za FARDC. Haba mu kutoza ingabo za FARDC, haba mu kugaba ibitero kuri M23 ndetse na Twirwaneho. Bafatanyije ndetse n'igisirikare cy'u Burundi nk'uko byagiye bigaragazwa mu bihe bitandukanye. Urabizi yuko abantu bagaragaje yuko izi ngabo nta kindi zize gukora ni ukugira zikomeze nyine umubano wa Tshisekedi n'Uburayi, ariko cyane cyane ushingiye ku mabuye y'agaciro kuko byagiye bigaragara yuko Ababiligi babona bari gutakazwa icyo byo bari bafite mw'aka gace. Yego. Bahitamo rero kuza gukorana na Kongo mu buryo buhishe. Utabizi ko n'ubundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amanywa n'ijoro hagaragara amakuru y'uko Tshisekedi yifashisha igisirikare kugira ngo akomeze kunyereza umutungo w'abaturage. Aho hari raporo yagaragaye igaragaza amasezerano yasinywe y'igisirikare ariko mu buryo buhishe na sosiyete zitandukanye, harimo sosiyete iba muri Qatar, hari sosiyete iba i Dubai, harimo sosiyete iba muri Turikiya, iba muri Libani. Aho Jean Pierre Bemba yasigaye amasezerano afatanyije n'uwo bita Kao Mandungu ndetse na Thierry Tshisekedi. Basinya ayo masezerano agizwe na miliyoni z'amadolari 222. Ayo mafaranga yose akaba nta kigaragaza icyangombwa cyaba cyaraguzwe cya gisirikare, nta kigaragara ikintu runaka yakoze, ahubwo bakaba hari inzandiko zibanga kandi zo kwizerwa zerekana ko ayo mafaranga yanyerejwe hagamijwe kwerekana yuko ari muri politiki y'ubucuruzi bwa gisirikare no kugira ngo bazahure igisirikare cya Kongo. Ariko ibyo byose ari uburyo bugamije kugira ngo bitwarire amafaranga igihe baporofitiye intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Udatemba bajya babeshya ko bari kugira ibikoresho bya gisirikare, basinye amasezerano y'amahimbano, none kesi ya leta irimo amafaranga ariko ku buryo bwabwicwa butagaragara icyo akoze. Yego. Ibi nabyo abantu batandukanye babigaragaje, bagaragaza igituma ibi bibazo bikomeza kuba mu burasirazuba bwa Kongo, ko icyo bigamije cyane cyane ari ukugira ngo Tshisekedi n'umuryango we ndetse n'inshuti ze zikire, aho iki gihugu kibona umutekano nk'uko abaturage bari babyiteze. Twaherutse no kuvuga ku byerekeranye n'urupfu rwa Colonel Makanika. Urabizi ko ku mbuga nkoranyambaga hagaragaye amakuru avuga yuko uyu muyobozi wa Twirwaneho General Makanika yaba yarishwe na Brigadier General Sematama Shariri. Ngo ako kantu gasubiremo. Urabizi ko ari amakuru twagiye tubona y'ibihuha sirikira ku mbuga nkoranyambaga. Avuga yuko General Makanika yishwe na Brigadier General Sematama Shariri kugira ngo amusimbure ubwo. Kugira ngo amusimbure, ariko Sematama yabihakanye, avuga yuko yababajwe nawe n'urupfu rwa Makanika, ko yarwumvishe igihe yari ari ngo mu butumwa bw'akazi yumva batangiye kumubekera yuko yagize uruhare mu rupfu rwiwe. Ariko bikaba ari ibintu byagiye bitangazwa ari mu buryo bwo kugira ngo bajyanishe abanyamurenge, bajyanishe igisirikare cya Twirwaneho,
ngo ko ari ibihuha kuko nawe igihe yagendaga ajya mu bice bitandukanye yari yagiye nko mu butumwa bw'akazi ngo yumvishe inkuru imubwira yuko makanike yituye muri Ganja muri teritwari ya Fizi mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo avuga yuko yabyumvise ko byanabanje no gutangazwa ko ngo yagiye yahawe uburozi ngo yarozwe nyine ngo n'amakanika ngo ariko ibyo byose byari bigamije kugira ngo kandi banabacemo ibice ariko ntibabigeze avuga yuko yaje agahita afata inshingano ngo akaba yiyemeje n'ubundi nyine gukomeza gahunda bari bafite no kurwana ku banyamurenge ndetse n'abaturage ba Kongo muri rusange ko byamubabaje cyane ngo kuko ibi bintu byari bigamije kugira ngo twirwaneho izime ariko birangira ababiteguye batabigezeho kuko babyitwayemo neza abaturage bari bazi ukuri b'abanyamurenge ariko bakomeza nyine kuvuga ukuntu ibitero bya FARDC bakimara kumwita drone zabo zakomeje kubarasa mu bitero bitandukanye bya Minembwe bakavuga yuko ariko bakomeje kwirwana kandi no kwihagararaho na kenshi urabizi ko Moise Nyarugabo wabaye n'umudepite akaba n'umusenateri mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiye atabariza kenshi abaturage batuye muri Minembwe asaba ubutegetsi bw'igihugu guhagarika ibitero ariko ubutegetsi bwa Kinshasa ntibugire icyo bubikoraho ese Matama rero yavuze ko leta ya RDC ishaka kwica abatuye muri Minembwe igafata abanyamurenge bene wabo ikabita urw'agashinyaguro akavuga yuko umunyamurenge uwo ari we wese waba atari mu ruhande rwabo ari ingambanyi nka Liyetona General Pacifique Masunzu yego uyobora intara ya gatatu y'igisirikare iri muri Kivu y'Amajyepfo akavuga yuko rero intego abona afite ari yo kubatsemba no kubamara ati nta yindi ntego leta ifite keretse yo kwica abaturage biragaragaza ko ibikorwa bikorwa na bene wabo b'abanyamurenge ko bigaragara ko babatumamo kubera ko iriya zone bayizi cyangwa se ko ari akarere bakazi neza ibitero by'indege rero ngo byose bikaba byoherezwa muri Minembwe biyobowe n'uyu mwene wabo witwa General Masunzu Pacifique ariko ko ibyo akora bitazamugwa amahoro kandi tuzabigeraho uyu murwanyi yasobanuye ko kuva abarwanyi batwirwaneho binyunga na ASM 23 ko batangiye kugira nyine ubutumwa bahabwa babatera ubwoba babarasa bigaragara yuko rero nabo bahise bakomeza guhagarara ku nshingano zabo ndetse n'intego bari bihaye yo kurinda abaturage ko bazanaganaho ibitero bituruka kugira ngo babashe kubirwanya mu buryo bugezweho kandi bwo kubikumira mu buryo bwa burundu yego ibi rero Matama bivuga nyine mu gihe n'ubundi mu burasirazuba bwa Kongo umutekano ukomeje kuba mukeya n'imitwe twaje intwaro irimo FPR irimo bayi irimo Koteko ndetse n'indi mitwe itandukanye nka Wazalendo ariko n'ikishasa hasigaye naho umutekano ukomeje kuba mukeya wo abikorera bamukomeje kwicwa amanywa n'ijoro ubu tuvugana hakaba harahishweho bita Leonard Mbuya wari uherutse kuba akingirwa ko yari amaze imyaka 5 gusa asize abana 3 akaba yarishwe arashwe yego hafi naho yakoreraga kuko yari asanzwe ari umuvunjayi akaba yarishwe muri komine bita Ngingiri kwerekeza kuri Avenue Kenge nimero ya 2 agatwarwa n'amadolari 3,000 yari afite hamwe n'amafaranga y'amakongo na miliyoni yose akajyanwa ukabona ariko bukagashindaguro kubera ko bakunda kumushinga kenshi na kenshi ko afite aho ahuriye n'ubutegetsi bwa ASM 23 bakamushinja yuko ari ingambanyi ariko mu by'ukuri ari bya bindi by'uko ubutegetsi bwa Kinshasa mu gihe bubona mutavuga rumwe muri gahunda runaka bahita bagushinja ko ukorana na ASM 23 kandi nta naho uhuriye nabyo
ibi rero abantu batandukanye bakaba bakomeza kubinenga bavuga yuko ubutegetsi bwa Kinshasa ibyo bukora bitakwiye ko bwagakwiye kuba buhagarika iyicwa ry'abantu inyerezwa ry'abantu gufungwa amanywa n'ijoro ku igihe icyo ari cyo cyose bazabikomeza gutya bizabaviramo ibintu bibi kandi ubu butegetsi bukaba bwanahirikwa binyuze mu gisirikare. Aha rero n'ubundi turacyari mu byerekeranye n'umutekano ariko mu gihe umutekano ukomeza kuba mubi Tshisekedi agatumira abamurwanya ngo bakore guverinoma y'ubumwe bakamutera utwatsi batangira amatora mu bice bitandukanye bya Kongo. Yego ngo arebe yuko hajya abayobozi bamushyigikiye aho yatangije amatora y'abasenateri ndetse n'abadepite ndetse n'abavisi guverineri mu ntara ya Kwilu ndetse no mu ntara ya Noro Ubangi aho kwiyamamaza abashaka imyanya bizatangira ku itariki 29 kugera kuri 31. Izi ntara zombi akaza bazatorwa abasenateri abaguverineri ndetse n'abaguverineri bungirije ariko akabikora agamije kugira ngo arebe yuko yabona abamushyigikira muri gahunda yiwe yo kugira ngo ahindure itegeko nshinga yo kugira ngo manda yiwe yakiyongera ejo cyangwa ejo bundi akomeze gutegeka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yigwizaho umutungo nk'uko abamurwanya bahwema kubigaragaza. Dukomeje ku makuru n'ubundi yerekeranye n'u Rwanda ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika gato cyane ariko wenda tureta iyo nkuru tuyigarukaho. Hari inkuru y'umuceri nimugoroba twaraye tuvuze tuvuga ko umuceri ngo waruzanwe ngo za Kisangani ngo waruzaniwe n'ubundi warugemuriwe ngo za FARDC abarwanyi ba FARDC n'abambari babo ariko amakuru maze gukurura kuko hari muri bira bice n'ubundi mfiteyo imbone ziba zigenda zibikurikirana uyu muceri ngo waruturutse ahantu bita ngo ni Opora ni Opara ruturutse rumita muri ngo ni Opara ujyanwa ahantu bita Gisangani. Iyo Opara ngo ni territoire aharo ni muri province ya Chopo. Uyu muceri rero ngo abaturage bahariya ngo bahinga umuceri cyane kandi umuceri ngo waho ngo uba ari mwiza. Imashini zo kuwutunganya cyangwa se ziwutegura neza ngo ziba Kisangani. Ngo niyo mpamvu ngo barujyanwe hara muri bira bice kugira ngo utunganwa ariko ubwo urumva nizo ngabo nazo zagombaga kuryaho buriya uwo mucero waruhamye mu nyanja Vincent nkuko nibwo twe twabitangaje nuwo abaturage batuye hano muri za Opara. Twakomeza no muri Amerika. Mu Amerika aho amakuru y'abahuriye n'u Rwanda nuko ambasadrice w'u Rwanda yiri muri Amerika kwa Mukantabana yahuye n'umwe mu bagize inteko ishinga amategeko ya Amerika bita Gary Palmer usanzwe ari umwe mu bagize komite ishinzwe ingufu ndetse n'ubucuruzi. Yego baganira ku byerekeranye n'inyungu z'u Rwanda ndetse n'inyungu za Amerika mu migenderanire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'u Rwanda. Ibyo bemeranywaho bagira ibyo bemeranywaho mu mikoranire byari bisanzwe mbega bagaragaza ko umubano w'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika umeze neza. Yego bikaza byari bije nyuma y'ibihuha byari byatangazwa n'abanyekongo bavuga ko Amerika itamiranye neza n'u Rwanda kuko ngo abanyekongo bashinja u Rwanda kuba rufite uruhare mu bibazo bira mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko uyu muntu ugize uyu Gary Palmer usanga ari umwe mu bagize gushinga amategeko ya Amerika yaciye impaka. Yahise aca impaka yerekana ko u Rwanda ndetse na United States of America ari ibihugu bimeranye neza, ari ibihugu bikorana, ari ibihugu kandi byifuza gukomeza gukorana. Ko numva yaciye impakara. Iki rero cyaje kugaragara muri uyu mugoroba n'igihe uyu muyobozi yabonanaga n'uyu ambasadrice w'u Rwanda. Makuru yacu rero katuyakomereza n'ubundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'Kivu y'Amajyepfo. Twari inkuru twari twavuze yerekeranye n'uko amashuri yongeye gutangira. Yego gutangira ibizamini aho byari byabanje guhagarikwa na Kinshasa bavuga yuko mu gace kagenzurwa na M23 batakora ibizamini. Ariko ejo ku itariki 20 ejo no ku itariki 25 barabitangiye baranabikora. Ejo bundi hashize
aho mu majyepfo ndetse ya Kivu n'amajyaruguru ya Kivu 23 yabitangije. Abaturage rero bagira icyo batangaza ndetse n'abanyeshuri. Abanyeshuri bavuga yuko babyishimiye kubona umwaka wabo utabaye ipfabusa. Uko abakoze ni abakandida libure cyane cyane bari biganze mu byerekeranye no kuzaba abarimu. Bavuga yuko rero babyakiriye neza kuba bakoze ibizamini, kuba nabo kuzabona diplome, bari babajwe no kuba badafite ibyangombwa byabo nk'uko bari kwiga umwaka ubaye ipfabusa, kandi gite bari ko gituje gifite umutekano nubwo leta ya Kongo itabyemera. Yego. Nk'uwitwa Pascal Tsongo yagize ati ikizamini cyagenze neza, nta masomo rwose ya section twigeze tubura, hari gusa imibare, ubumenyi rusange n'igifaransa. Umuntu wese rero yashoboraga kwibona. Egera telefone neza. Ati ntabwo bari biteze ko bino bizamini babikora, ariko baje kubikora kandi babikora mu mutekano n'umudendezo bitandukanye n'ibyatangazwaga na leta Kinshasa ko nta mutekano uhari. N'ibyatangaritse ikinyamakuru bita mediacongo.net avuga ko bizamini babikoze kandi mu mutekano. Yego. Kuri yacu tuyasubireze mu gihugu cy'u Burundi, aho umunsi w'ejo umunyamakuru bita Sandra Muhoza yaburanye aho afungiye muri gereza nkuru ya Mpimba, abashinjwa Kongo yakoze ibyango, yakoranye n'abanyamakuru baba hanze barwanya ubutegetsi ndetse n'umunyepolitiki akaba wo muri societe civile bitwa Pacifique Ninazwe. Akaba yarasabiwe gufunga imyaka 12 ndetse n'amande ya miliyoni. Ariko abanenga ubutegetsi bw'Uburundi bakaba bagaragaza ko uyu munyamakuru kasafungiye impamvu za politike kubera akunda gukora inkuru zerekana akarengane k'abaturage, uburyo ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye butoteza abaturage, n'uburyo butihanganira batavuga rumwe n'ubutegetsi bwabo. Aha rero uyu munyamakuru nyine akaba yaburanye, bikaba byitezwe yuko bari buze kongera kuburana uyu munsi, agategerezwa noneho biraza kuva mu rubanza uko bazamwanzurira, niba bazamukatira cyangwa nk'uko abubatse basaba ko yaba umwere bazabigenderaho. Ariko ntitwabura no kwibutsa abanyarwanda ko hari habaye inama y'abaminisitiri, aho hari abayobozi bahinduwe, nk'umuyobozi wa RIB, umunyamabanga nshingwabikorwa wa RIB ko yahinduwe. Yarinde hagiyeho nde? Hagiyeho Colonel Patrick. Asimbuye nde? Asimbuye Jean Ruhunga. Ndetse n'abayobozi bo muri RBC, urabizi ko ari umuyobozi wungirije ufunze kubera ibyaha akurikiranyweho bifitanye isano na ruswa, nawe yahinduwe mu nama y'abaminisitiri. Bamuhinduye kugira ngo hajyeho undi, kugira ngo abantu batakomeza kubura iby'ibanze. Yego. Uwasimbuye Colonel Jean Ruhunga yitwa Colonel Patrick Kayigamba Kabanda. Niwe bamusimbuye. Noneho muri RBC umuyobozi wungirije hashyizweho Madame Jeanne Muhire. Yego. Hashyirwaho n'abandi bayobozi benshi, no muri komisiyo y'igihugu y'amatora hashyirwaho abakomiseri, aho hashyirwaho komiseri Otagatsinzwe abaperezida b'abakomiseri, hashyirwaho Bwana Kizito Habimana visi perezida w'abakomiseri, aba Madamu Fortune Nyiramadida abakomiseri, aba Madamu Nicole Mutimukeye abakomiseri, Madamu Karine Umwari abakomiseri, Madamu Jean Bosco Mutijima abakomiseri, Bwana Jean Bosco Mutijima abakomiseri, Bwana Faustin Semanywa abakomiseri, Madamu Françoise Kabanduwera na Madamu Judith Mbabazi abakomiseri. By'ukuri abantu benshi b'abayobozi ndetse batangazwa n'ibigiye gukorwa, hemezwa politike nyinshi, hakirwa n'abambasaderi batandukanye bagiye baza mu Rwanda, ambasaderi wa Chad, ambasaderi wa Repubulika y'Abadominikane, ambasaderi wa Sudani y'Epfo, hakiriwe n'abambasaderi bashyashya n'iyi nama y'abaminisitiri, ndetse hatangwa n'ubwenegihugu. Urabizi ko hari umukobwa w'umudije w'umurundi kazi warasabye ubwenegihugu Perezida Paul Kagame, nawe yatejwe ubwenegihugu yabuhawe. Uwo mukobwa uwo mudije yitwa nde? Uwo mudije
yitwa DJ w'umurundi kazi kanebe izina rye ngo ni ira ni ira se y'amakosa ni bwo muri make Iradukunda yahinnye ni Iradukunda Iradukunda mu itangazo ntibashyize mu izina rye ariko abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga bemeje ko ari uwo mu DJ kazi mu by'ukuri n'abaminisitiri n'abanyarwanda bakeneye kuyimenya kugira ngo bamenye ibyavuyemo nabyo kuko ari iby'ingenzi numva twabashimira rero tugasigaye dutegura amakuru y'ikigoroba ku bakunzi bacu. Yes, urakoze cyane Vincent. Urakoze nawe. Yes, nguko rero uko amakuru y'ibigendanye na politike ndetse na diplomasi yarahagaze, ariko nubundi ntago turi buze gusoza rwose ngo tuve mu kiganiro tutabwiye uko dusize nubundi ku mirongo y'urugamba bihagaze. Nababwiye nti hano haraza guca uwambaye hano muri Warikare. Icyo bisobanuye niki aha hantu hagiye kukubera none urugamba rukomeye cyane, kuko amakuru angezeho nonaha, amakuru arimo arangiraho ndimo ndabona hano imbere yanjye, amakuru arimo arangiraho nonaha aremeza ko olala amakuru aremeza ko nyuma yuko impande zombi zari zimaze iminsi bari kuri forcinga, mu kanya gato ngo nibwo intambara cyangwa se isasu ryahise ritangira guhinana hano muri Warikare. Rero umuriro urimo uraka hano muri Warikare, umuriro urimo uraka nkuko amakuru arimo kugenda atugeraho. Nyamara nubwo hano umuriro urimo uraka, ndagira ngo nongere mbibutse ko mugomba kwibuka ko hano muri Warikare bari kurwana, ariko M23 arashyize akantu bita ngo nagahenge cyangwa se iyo yarubahirije ikintu cyitwa seserefe. Icyo bisobanuye niki? Buriya hano yatatswe. Mwiyumviye yuko minisitiri w'Ububiligi yavuze ko ngo bafite ngo abasirikare hariya za Kisangani, ariko nyamara tuzi neza ko indege cyangwa se yaba Sukoyi yaba izi drone zirwa zirasa hano muri Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akenshi ubu ngubu zisigaye zihagurukira he Kisangani. Icyo bisobanuye niki? Nabo bari mu rugamba mu buryo bweruye, kuko ibyo bavuga cyangwa se ibyo yatangaje byagiye asobanura ko byabazanye ntabwo biri mu nshingano zabo. Yavuze ko ngo hari ibintu baje gutanga nyine ngo bitageranye n'ibya gisirikare, kandi ibyo ngibyo bifite imiryango, indi miryango ngo barihara ngo nk'umuryango wa Burayi baje bahagararira umuryango wa bumwe n'ubw'Uburayi, ariko hari abagomba kuza bawuhagarariye niba ari mu gikorwa kigendanye no gutanga wenda nk'imfashanyo n'inkunga n'iki byose. Ariko niba rwose bavuze bati rwose turi hara kuri ubwo buryo, urumva ko ni ikinyoma kiba cyambaye ubusa. Ubwo rero ibyo rugamba turakomeza kugenda tubikurikirana. Niyo mpamvu nkubwirana, iyo utarakanda subscribe ngo ukane no kunzogera, n'igihe rwose uzajye wihangana igihe uzajye ubona amakuru yabaye umuranzi. Ariko iyo ibyo byombi wamaze kubikora ugakanda subscribe ugakanda kunzogera, icyo gihe cyubona gusa icyo usabwa kiba ari ikintu cyoroheje cyane. Ubusabwa gusa kubona ikiganiro kije ugakora like ukanasharinga, ibyo byonyine. Ubundi inkuru mu bimbere, inkuru ikirekurwa ikimara kugera ku muyoboro, niweho wa mbere YouTube ihita notification. Igihe cyose ufunguye internet, ufite internet uhita ubona notification, bigatuma nyine nawe ubona amakuru mu bimbere. Tura breakinga tugaca impaka. Hanyuma rero reka mbabwire ko rwose turakomeza kugenda tubana, kuko urumva hano mu mujyi wa Goma naho ibisambo bikomeje kuba ibisambo. M23 ikomeje guhangana n'ibisambo biri kwiba byifashishije imbunda. Wagera no muri Side Kivu hano muri uyu mujyi wa Bukavu, mu Mutarama wetu babone Bukwavu, ngo mujyi wa Bukwavu. Wagera hano muri Bukavu ugasanga n'ubundi abazareno rwose harango bagomba ngo kurwana. Urugamba batarwanye bava muri iyi nyine Bukavu ngo barashaka kururwana ngo M23 irimo. Juste bitakora wumvishe ko amukubita amamiliyoni yarangiza akaza akabakubita amadolari 10.
ntago byoroshye mw'abantu mwe, ntago byoroshye. So reka dusoreze ahangaha rero ikiganiro cyacu cyangwa se amakuru yacu. Ubwo nyine turashimira wowe twabanye kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma, ni iby'agaciro. Ariko ku rundi ruhande abantu mwese mwakanze subscribe ndabashimiye cyane, mukomeze munogerwe na gahunda zacu. Barakubwira bati rero roho nzima mu mubiri muzima, niko rero umufatanyabikorwa wacu ari buze kukubwira. Roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera akabariro. Ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo mihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hiturutse kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa n'ahandi Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 99 95 05 70.